bakeneye. Hanyuma jewe sindi buvuga amagambo menshi, ndumva basa nk'abayarangije, ariko muri hangana bukeya ndagira ngo mpamagare amatsinda gusa abiri bavuga amagambo abiri, naje mvugira indirimwe tituri batindire. Reka nsabe abasore babanye na bose, bakuranye na bose, mwihute muravuga umunota umwe, hanyuma abagore babagwana shaka namwe muye mwitegura muze kuza namwe muze kuvuga ijambo ryanyu. Ubwo mwihangane mureka abo bantu barangize rwose, ntabwo bari butinde. Abangaba na abantu babangutse rwose, si ntabwo ari bigwari. Mwihangane, umuryango wa Gasegege waratwihanganira, turabizi ko mugira amategeko menshi kandi meza, ariko reka bano bavandimwe, aba ni abagabo babanye nawe, ibyo ari byo byose kubima ijambo ntizoba nka byiza. Yesu ashimwe. Turashima ko muduhaye umwanya, turabizi ko abantu barambiwe, ariko bose twarabanye cyane. Nje nabanye na bose mfite imyaka 14, nawe afite 15 cyangwa 16. Bose kuko mama we yabivuze, yinjiye igisirikari asubirayo, ariko ntiyatinda aragaruka, ndetse igihe yagarutse yaravuye mu Rwanda adusanga muri Ndobo mu Bijabo, twabanaga n'abisogo. Rero sinovuga ibigwi za bose, ubutwari bwa bose buragaragarira aho yaguye. Rero ibindi byose twovuga ni ibintu byo kongera, nubwo twese tutovuga igikorwa cya bose yakoze cyonyine kiravuga. Yesu ashimwe. Bose twabanye mu Bijabo, twamwitaga Tinizi, niryo zina twamwitaga cyane. Turabana turahuruka, tuja mu Minembwe, dutega indege tuva Bukavu, tuva Bukavu tuja Goma mu ntambara, ababyeyi barabizi, irarangira tuje Kinshasa. Dushitse Kinshasa tugwara za malaria nyinshi. Bwana sifiwe sana. Ariko ndashimira afande Bisogo, yatubwiraga ibintu bibiri. Yaratubwira ngo tatwirinda inzoga, mbese ibizaha muri rusange. Icyakabiri akatubwira ngo tuzoshake. Rero bose urugendo sinorubivuga kubera ko umwanya wagiye umuntu turarangiye. Kamvuge gusa ibintu kimwe, nindagiza nshimire n'ikindi, ndetse nimara nihanganishe abantu. Ndashima ko bose yapfuye asize abantu, Imana ishimwe. Icyakabiri ndashima yuko bose nubwo aho yaguye, Bwana sifiwe, yabonye abantu bamushingura. Kinshasa twabaye ari abantu bahaguye, hari n'abandi nyine bafunzwe. Habe n'uwo muntu mwamuvuga wenda ngo yarashe tigeze agera Ndoro, yarafungiwe Antoni Maluku muri kasho zino nyine zisanzwe. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo sinzi uburyo no bivuga, reka ndihanganishe mama bose, wihangane, Imana yo mu ijuru niko yabishatse, kandi bose yari umuntu mwiza. Bose arigiye ko akaza tugenda tukamara nk'amezi nk'atatu tutabona, yagiraga imisatsi yakazigwa hano. Bose yagiraga irende ryinshi, bose yagiraga irende. Arigiye kimwe twakaza tuja mu ntambaro titubone za salon de coiffure, ariko bose yari mwiza. Imana ishimwe kuko adusigiye ifoto ye. Turihanganisha umuryango wiwe, madame we, ndetse naho yarashatswe, ndetse na banyirarume. Turihanganisha umuryango wa Twirwaneho. Bose yaraturuse, twe turacari hano, ariko nubwo turi hano buri muntu agira umugambi we. Rero ubwoko bw'abanyamurenge mwese mwihangane, natwe dufite indoro, nije mvuze, ariko bana bose bari kuvuga. Bwana sifiwe. Ku munsi mamaje kumugarura uyu mugabo yari ahari, nukuvuga ngo izo bavuze zose ni ukuri. Rero bose tumwifurije iruko ridashira, indoro yacu turashaka uburyo igera mu rugo. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Arakoze cyane. Murabona ko ari abantu babangutse, baba mama navuze, babandi bari hano bose nimuze namwe mwihute. Murumva ko ibyo mukecuru yavuze hano, bose yari intwari kandi apfuye nk'umugabo, araruta abantu benshi hano. Mwihangane muze namwe, muze mwese rwose, namwe haravugamo umuntu umwe.
murekega gusakuza. Murasa nkaho ari bwo bwa mbere mukibabona. Yesu ashimwe. Biragoye cyane kuvuga ngo Yesu ashimwe kuri uno munsi, ariko ijambo ry'Imana rizavuga ngo mu biho byose tuzadushima Imana. Mbere ya byose twihanganishije ino miryango yabuze bose, twihanganishije abanyamurenge bose ku bumwe babuze intwari. Imana ibakomeze kandi bihanganishe. Ikindi, ntabwo biba bitworoheye, ni bikomere mu bindi, tuba dukomeretse cyane kubura uwacu, ariko hamwe n'ibyo Imana yo mu ijuru hari igihe izaduhoza amarira, tukabona igihugu tutakiyatubona impfu za buri munsi. Rero twihanganisha mwene data, turabana muri uyu muryango ngana gutya. Ukomere kandi wihangane, ntabwo biba byoroshe, ariko wihangane cyane. Imana irahari, izabana nawe mu bintu byose, mu biho byose. Ibyo uzabura byose ubibara ku bavandimwe, uzegera Imana, uzuyibwira mu gitondo na nimugoroba. Hahandi wageze ubwira umugabo wawe ukamubwira amakuru yose, uzupfukama ubwira Imana ngo niwe nsigaranye, kuko niwe usigaranye umuryango, muzabe hafi y'aba bana. Ikindi, mu by'ukuri muza mwirinda cyane gukomeretsa abana bana, baba bafite ibikomere bikomeye cyane. Aho gutoneka igikomere ahubwo wakivura, niko kwiza. Ariya mazina yose muza muyareka, kuko baba bafite ibintu byinshi mu mitima yabo, ahubwo muza mubabwira amagambo meza kugira ngo bishime, ntabwo biba byoroshe. Rero haguruka mama, twebwe turi umuryango w'abagore b'abatabazi, tuba tubonetse uno munsi kugira ngo dusure uwacu, nubwo twoza tuza nyuma, ariko uyu munsi ni nkaho tuba twabonetse twese kugira ngo tumugereho. Dufite indoro, ni ukugira ngo uzagurira abana amata igihe ukicaye mu nzu, bagenzi bawe. Iyi ni ukugusura kugira ngo turi kumwe, tuzakomeza tubane nawe mu bintu byose. Murakoze cyane. Mwihangane naje mvuga ijambo rimwe muhagaze. Aba mama murakoze rwose kuba mwaje guhagararana na mugenzi wanyu. Reka nsabe bagenzi banje bacamanye nabo baza nize kuvuga ijya nyuma naje bari kuza. Mwakoze kuza guhagararana na mugenzi wanyu kandi mwagize neza. Hari ijambo bababwiye, ntabwo ari abangaba gusa, hariho n'abandi benshi tubana nabo muri kano kazi ka buri munsi. Ubwoko bwacu twagize ibibazo bikomeye. Ubundi ahandi hari abasirikare baza bakura bagasazira mu maka, ariko twebwe aba muamureba ntabwo ari abasoda, ni abantu batabaye nk'uko mukecuru yabivuze. Bose yabwiye mukecuru amubwira ngo ndatabaye, abwira sebukwe ngo ndatabaye, ntabaye ababyeyi. Rero aba bantu muzamububaha. Aba ni abantu badasanzwe, ni abantu bakomeye mu miryango yacu. Kwemera kuja gusiga ubuzima bwawe wowe ugasigara hano uri uwo gutonekana ntabwo ari byiza. Rero bene data turabashimiye rwose, mwihangane mukomere, turi kumwe n'aba bantu bose muri kumwe n'abangaha, bazakomeza abane namwe. Cyane cyane hari ijambo uyu muyobozi wabo avuze, cyane cyane mwisunga Imana. Hari byinshi zobafasha, imiryango itokora. Twebwe tutokora n'imiryango itokora, ariko turabizi ko muzabaho, n'abana banyu bazabaho, n'abandi bazabaho. Hasigaye mushobora kwicarira, Imana ibaheze umugisha mwinshi. Natwe turangiza turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza
turashimira bose nk'umugabo uruta abandi bagabo benshi wemeye kuva hano Nairobi agatabara ababyeyi. Natekereje hari ahantu hamwe muri Bibiliya bazavuga ngo Imana izabumbura ibitabo, ngo nimara ibumbure n'ikindi gitabo. Bose ari mu bitabo kandi bose yanditse no mu kindi gitabo. Mureke mbabwire kino kintu, uwo bita intwari ni umuntu warenze kuba umusegege n'umunyabyinshi akandikwa mu kindi gitabo. Bose yanditswe mu kindi gitabo twebwe tutarimo. Hano turamwibagiwe, ariko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge bose yanditse ahantu, nimba ari nimero kangahe akurikira abandi bagiye bakurikira bitangiye ubwoko, barimo na Leta Generale bari kumwe. Bose ni umugabo twubashe, bose ni umugabo dukunda, bose ni umugabo utazibagirwa. Uwopfa urupfu umuntu yopfa nk'urunguru, bikaruta kwicwa n'urupfu rwo kunigwa. Aha dufite abahungu benshi bagiye banywa inzoga bagasinda bakabaniga, ariko bose apfuye tumutereye saliyuti kuko ni umugabo wahagaze aritanga ahagarara mu gihugu. Imana ntiyoreka kumwakira, hari abo Imana itoreka kwakira, nka bose ntiyoreka kumwakira. Generale Makanika ntiyoreka kumwakira, wenda njewe ntiyonyakira kuko ntacyo nakoze. Bose turamwubashe mukecu, Imana ishimwe kuba bya intwari. Ubabare pe urire, ariko irefure uzuzumenya kuba bya intwari. Wabyaye muri umuntu Makanika, wabyaye muri umuntu wa Nikora, wabyaye muri umuntu. Bari abagabo bose badukoreye kino gikorwa. Imana yo mu ijuru nayo irabubaha. Mwihangane muryango, mukomere abanyamurenge, mwihangane. Ibi ngibi ni bisanzwe, urugamba rurakomeje, muzi yuko n'ubu ngubu bitararangira, ariko twizera yuko hari umunsi umwe bino bintu bizashira, natwe tukaba mu mahoro, natwe tukagira abasaza, tukagira abapfakazi bakuru. Mwabonye nk'aba bantu bari hano, biteye agahinda cyane. Rero muhaguruke dufatikanye, mumenye ko ni igihe turimo, ntimubirebere mu bindi, ni igihe kituriho, ariko tucitwaremo neza, hamwe n'Imana tuzakivamo. Rero hano hari soda bateguye, reka nsabe abo mu muryango wa Gasegege bayizane, muze iri hano, bazane n'izindi kuko amasaha yaducitse, kandi mwihangane ntimuzisige kuko ni mwebwe baziteguriye, bamwe baturuka inyuma abandi baturuke hirya tuzitange. Hanyuma natwe indoro yacu nk'umuhana wa karere ka Umoja tuzayigeza mu rugo. Reka dusabe pasiteri uri hafi gusengerwa asengera ino soda, hanyuma dukomeze. Reka mutuze dusenge, mutuze. Mana turagushimiye, tugushimiye ko ari umugenga w'ibihe, dushimiye ko ari we wateguye iki giterane, ni wewe uzure mu muntu kandi ukamushyiraho umunsi w'iherezo rye. Tugushimiye ko wabonye ko ari byiza ko bose agenda kino gihe, izina ryawe rihabwa icubahiro. Dushimiye abantu bose baje gutabara umuryango, dushimiye soda yateguwe, wigasana umugisha kandi ukomeze ubane natwe mu nzira ubwo tugiye gutandukana, tuze kujyana n'amahoro, kandi ukomeze hafi y'umuryango, wabere ihumure. Dusanze twizeye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Ubu mwakomeje gusakuza, ndasenga ndarangiza murimo gusakuza. Umunsi basengeye ku pasiteri tuzabonana. Ni hafi rwose. Hanyuma mutange soda muhereye n'inyuma no hagati, mugire vuba rwose, ntiyagire umuntu ugenda atabonye iyo soda. Mwakoze rwose kutwitaba, mwagize neza. Imana ibaheze umugisha mwinshi. Mwakoze cyane.
mu muryango w'abasegege bose baze gusigara tibatahe rwose ntihagire umugabo wese usohoka tuze kuvugana. Abasore bose bari hano bashobora guhaguruka bagafatanya bagatanga soda vuba vuba abantu ntibayisige. Abasore bose bo kwa Gasegege rwose muhaguruke ko ndababona aho bicaye bahaguruke. Reka komeze mvuge baza. Ijambo rya mbere ndashimira uyu muryango w'abanyamurenge wose mwatweretse urukundo kandi mwatweretse kuko muri abarwanashaka kandi mushigikiye abarwanashaka. Imana mwese ibaheze umugisha kuko mwatabaye no muryango w'Agasegege. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana yarongoye uyu mushiki wanje ava Australia n'undi wavuye mu Rwanda. Imana ikabazana bakagera hano amahoro kuko narinzi ukuntu ameze. Jewe bakimara kubivuga namutumiye audio sinamuhamagaye kuko narako mbona ko nimuhamagara biza kugenda nabi wendiwe cyangwa njewe, kuko muri aya mezi gutangira mu kwezi kwa11 nabuze muramu wanje ari wa mugabo wa mushiki wanje hano ngo tugere mu kwa 12 tubura umuhungu wa mukuru wanje ari we Sunzu, ngo habe ejo bundi mbura umwishwa wanje ari we Boss. Noneho ndavuga ati ibi bibaye bikurikirana niki cyatumye biza mu rugo rumwe, ariko ndavuga ngo uko Imana yabishatse niko bigomba kugenda. Twebwe abana b'abantu ntitwabishobora. Habaye ejo naho barasabambikira umwuzukuru wa mushiki wanje nawe ko nawe arangije mu Minembwe yaraswe wa munsi ba bose bapfa. Noneho bisa n'ibindenze, ariko ndashima Imana byose ko ariko yabishatse. Ndashimira abasinzira bakomeje kuza kudufata mu mugongo. Nukuri timwigononwe ngo muvuge ngo ruriya rugo none nejo, ariko ndabashimiye kuko mwaje mukaza kudufata mu mugongo. Imana ibaheze umugisha. Reka mvuge bose ho gatoya ibigwi byiwe, hariho bamwe wenda batabizi n'abandi babizi. Bose igihe aje kuja mu gisirikare bwa mbere hari abamugaruye bakabamwo na nyirarume murumuna wanje, ariko aranga arasara agenda. Amaze gushikayo bose ntibamuheza imbundi kuko ibikoresho byari biki. Iwe yeherera na shebuja bari kumwe bisogo aramubwira ngo njewe ngiye gushaka yanje njenyine. Baramubaza ati se uzayibonera he? Timwitonde njewe nzayizana ejo bundi. Ati sawa genda. Aramanuka aja kwiripotinga mu Minembwe muri bakatanyama.
amaze gushikayo ngo amare kuripotinga barayimuheza. Yaraye nimba ari amajoro 2, kurya gatatu ajana 2 arazihurukana mu bijabo. Ngo ashike mu bijabo ati karabaye bose uragarutse uzanye imune 2 kandi wari ugiye gushaka imwe. Ati uri umugabo kandi uri intwari. Bose babaye aho ngaho igihe kandi bateye kwitara bose, kandi ngo bamare gutera kwitara babirukanye arasatahana izindi 2. Imwe ayisiga mu rugo mu turambo asubira mu kazi. Bose arakomeza akora akazi neza. Bageze i Bukavu niho namusanze jewe ngiye kumusura. Nari nzindukiye i Bukavu bambwira ko ari hari ndagenda. Shitse namubwira ati bose ni gute uri hano kandi utazutumenyesha amakuru yawe ukomeze? Arambwira ngo ntazashaka gutunga telefone, ngo kuko telefone iyo ayifite abantu benshi bazamuhamagara bigatuma ngo ndakora akazi kanje neza. Nuko niko wabonye ati sawa. Bukeye aje Kinshasa. Icyo gihe Kinshasa twari tuzi ko atakibaho kuko nje sinagiraga amanimero yabo. Ejo bundi agarutse turashima Imana kuko yubatse akabasiza abana 2. Imana nishimwe. Ubundi kandi akiri hano twaganiraga nawe bukeya cyane kuko ntiyagiraga amagambo menshi. Iyo twahuraga tukaganira bukeya, ariko umwanya umwe nyine nkabona ntashaka kuganira naje kuko yarubahaga cyane cyane. Yari umuntu wubaha witonze agashaka kumvugisha yitajije. Habaye ejo bundi arazamuka ibigwi byiwe rero ageze hariya mu Rwitsakuku. Yabaye mu basirikare ba mbere bafashe hariya Rwitsakuku. Yagezaho uwo muntu twako tuvugana ari kambwira ati bose ibintu yakoze uno munsi nta wundi umuntu uzubikora. Yagezaho abasirikare baryama arabakubita, ufite mashini gana akayimwaka akayirasisha, ufite RP akayimwaka akayirasisha, kugeza atibutse hagati mu ndake z'abarundi. Bose uwo munsi akora akazi neza, ndamushimira kuko yabaye intwari ikomeye. Rero bose uwo munsi naho yakoze akazi, baje kumurasa ariko yagakoze. Rero turashimira Imana yamuhaye iyo minsi mikeya yo gukora akazi, akaba intwari y'igihugu akandi akaba n'intwari y'abanyamurenge. Rero tukaba tumwifurije umuzuko w'abera. Amen. Komeze mwihangane. Karero twakire umusaza Muyaga. Bukeya nari nibagiwe, dufite indoro yacu turaza kugera mu rugo tuyitange. Yego, murakoze. Murakoze cyane ku magambo meza kandi menshi mukomeje kubwira buno bwoko buri hano. Ni byiza cyane kuvuga murumuna wawe bamuvuga ibigwi, uhari ubyumva
ni ibintu burya bishimisha cyane. Natwe reka tuvuge, turavuga mu bice nka 2 cyangwa 3. Reka tubanze dushimire abantu badufashije muri kino gikorwa gikomeye cyo kwibuka murumuna wacu bwa nyuma no kumusibuka. Abakoze bose muri rusange, bose abatuye hano Nairobi, nje simpazi cyane, ariko n'abandi bari hirya no hino ku isi bagize icyo bakora kugira ngo murumuna wacu tumuzihize, barakoze. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ijambo rya mbere ndabanza nshimire data wacu Sematara Samuel, namushimira cyane byimazeyo kuko yatubereye intwari, azana bose wari ufungiye Indolo muri gereza ya Ndolo, ahafungiwe hagize iminsi, atanga ibye, atanga amafaranga ye, amukurayo aramuzana, none bose akaba dusigiye urwibutso rukomeye rwa Shema na mushikiwe. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Aho ari hose ndagira ngo itumanaho riri kugaragara, mwarishizeho, ndagira ngo ntabwo twaba gukora umuhango ukomeye gutya ridahari. Ndagira ngo mwifurize data wacu kuramba kandi tumuzirikana mu mutima ko yadubereye intwari n'intangarugero, ubwo yatuzaniye boss aho yarafungiwe akaza agashaka, yamara gushaka akabyara bari abana dusigiye. Shema ni urwibutso mu Basegege, ni urwibutso kwa Ruhara, ni urwibutso kwa Ndatambukwa. Tuzamureba twibuke boss, tuzamwitegereza turuhuke, tuzamureba turuhuke kuko aramudusigiye. Nta kibazo, adusigiye abantu, tuzabana nabo kandi ndatekereza ko bizagenda neza. Dushimiye Abasegege bose aho bari ku isi. Abasegege nibo tuvukamo, bari hirya no hino, barakoze. Arabo mu Rwanda aho ntuye, araba hano, araba handi hirya no hino hose ku isi, barakoze, baradutabaye. Imana ibaha umugisha. Turashimira Abasita baduhaye uriya mwana, akaba umugore wa murumuna wacu, akabyara abana nk'uko se amaze kubivuga. Bagize neza cyane, turabashimiye rwose pe. Ndagira ngo niutenje kugusha ku jambo, ndashimira abarwanashyaka. Mpereye ku muhango batweretse uyu nguyu muri kubona hano imbere yacu, n'umuhango ukomeye n'urwibutso. N'urwibutso rukomeye, ndetse yewe n'abatarashinguye bose babashe gushingura hano. Iki ni kimenyetso gikomeye. Abarwanashyaka turabashimiye rwose, turabashimiye. Nibwo bwa mbere nge nabona umuhango nk'uyu nguyu. Twe dutuye mu Rwanda, ntabwo haba, tujya dukora kiriyo tukakirangiza, ariko ntawe uhaba. Ariko kuba mutuye mu gihugu cyemera ibi ngibi, ndabashimiye rwose. Mwahisemo neza, mwatuye neza. Imana ibaha umugisha mwinshi. Abarwanashyaka mwumve ko Abasegege babashimiye. Ndashimira itorero rya Hope yatuyoboreye imihango, bapasiteri murakagira Imana, mwakoze cyane, mwatuyoboreye umuhango mwiza kandi twishimye. Ndashimira akarere ka Umoja, si nubwo ntazi aho gaherereye hano, ariko bakoze cyane. Abatabaye, abaje n'akarere kose bakoze, n'aka Nairobi, aka Umoja n'aka Nairobi. Turashimira, hari umuntu wambwiye ngo nje gushimira Pasiteri Muhima. Mperutse kumubona i Kigali, sinari muzi ariko namubonye i Kigali, twari mu bukwe nanjye mpari, baramunyereka mu bukwe bw'Abasita. Hari umuntu wambwiye ngo nje kumushimira kandi turamushimiye ku mugaragaro. Dushimiye Frere Gigi, warakoze cyane, wakoze ibintu by'indashikirwa. Nubwo wikoreraga ariko warakoze. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Na Munyaneza, bombi Gigi na Munyaneza mwarakoze. Aho benshi batari bari, bamwe baturutse mu Rwanda n'abandi bavuye hirya no hino, ni mwebwe twasanze muri mu gikorwa kandi mwagikoze neza, twarabibonye. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha.
turashimira umubyeyi waherekeje mama wacu muri Australia akazana na mama wacu akamugeza hano bakaba bakiri kumwe. Turagushimiye mubyeyi, mwarakoze. Twabonye ko abantu biri iwanyu mufite umutima mwiza wo gutabara. Nta muntu w'iki gihe wakwigomwa ngo aviye hose yishura amatika angana kuriya aherekeje undi muntu. Mwarakoze, Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Abanyamurenge rero bose muri rusange ntawe utakoze. Kubabona byonyine mwaruhukije imitima yacu yaruhutse cyane. Twishimye, navuze ntariko ni twebwe dutabawe aka kageni, ni twebwe dutabaye ababyeyi bangana gutya n'abapapa bangana gutya, mukaba mwicaye kubera twebwe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwinshi. Ni ukuri byadukoze ku mutima. Ibintu by'abantu bahani Nairobi byankoze ku mutima rwose. Muri abantu beza kandi mwakoze, Imana ibaho umugisha mwinshi. Tugiye rero kugera ku ijambo nyirizina, ndagira ngo mpamagare muri umuna wanje Ntebutsa aze hano gatoya. Rero nk'uko mubibona dusigiwe uriya mwana w'umukobwa, uyu nguyu uri imbere yacu, muka boss amusiganye abana babiri. Ikintu cy'ingenzi rero mu Kinyamurenge si amafaranga, si n'ibindi bintu bihenze cyane, oya. Ikintu cy'ingenzi ni uko uwo mubyeyi wasizwe abaho mu mahoro asesuye, abaho mu ituze ritagira ingano, abaho neza, kugira ngo ntakomeze kwibuka umugabo we cyane no gutekereza cyane kubera ubuzima bubi yaba agiye guhura nabwo. Ubwo buzima bubi nta handi buturuka kuba urutegeka, kumura umuha itegeko, kuyoborera uyu mubyeyi, kumwerekera no gufata ibye akabigera nk'uko bikwiye. Niyo mpamvu mpagurukije umurumuna wanje, bavukana ari babiri mu nda ya se, n'abahungu babiri n'abakobwa. Niyo mpamvu mpagurukije umurumuna wanje kugira ngo azabe hafi hashoboka. Twebwe abasegege nubwo bamwe bari kure n'abandi bari hano, ntibakumve ijambo na rimwe riturutse kwa Gasegege kuri uyu mukobwa. Ni wewe tumuhaye, ni wewe tumuragishe, ni wewe uzamukemurira ibibazo bye byose. Ntakabura inama. Amafaranga ushobora kuyabura, natwe turayabura tungana gutya, twarashatse amafaranga tukiri batoya tukaba tungana gutya, ariko amafaranga arabura. Ariko si amafaranga cyane cyane akeneye inama, akeneye umuntu umugeraho akamutegekera. Iso na nyoko bari hanze, ndabazi nibo batureza abangaba, ndabazi 100%. Twarabanye ku gashararo, tubana mu Rwanda, badusize ejo bundi bajya muri Australia, bazabunganira. Ariko icyo tugukeneyeho Ntebutsi ni inama, ni ukugira inama uyu mwana, ukamuyoborera neza, agakura n'abari abana biwe bafite babiri, si bakeya, si n'abatoya. Shema ari gukura, uwanga agakura abaga umutavu, niko bajya bavuga bakuru. Bariya bazabaho, muzajya inama, uzicaza Shema muganire mu minsi mikeya cyane, mu minsi itari myinshi, muzicara muganire na Shema. Wibuke boss, kuko boss adusigiye uriya mwana. Ni ukuri nudukore icyo ngicyo Ntebutsi, uzabufashije umuryango wa Gasegege wose, kandi nta kiruta icyo ngicyo nko gufasha umuryango wa Gasegege. Uzabidukorere n'itegeko. Twicaye abasegege bose, turicara turavuga turaganira. Wabonye mu gitondo butaraca twicaye tubijyamo inama, turavuga ngo uyu mubyeyi waba abana babiri tumugushikirize, mushaka kugenda wicarire. Ikindi cya kabiri, nanone umuryango wicaye utekereza nyine, ese ibyo turi kubwira Ntebutsi azabikora gute tutamuhaye ukuntu, tutamuhaye uburyo. Nibyo bita mu Kinyamurenge gushumbusha murumuna wacu wadusize
wagiye none. Abasegege ni benshi cyane, babonye ubushobozi nubwo butaba buhagije, ariko nibwo babonye kugira ngo babone aho bahera, na Ntebutse abona aho ahera yunganira uyu mubyeyi. Tumaze kuganira n'abacu twese rero aho twari turi, twabonye inka 7. Izo nka 7 zizatangwa zose zishikirizwe uyu mubyeyi, hanyuma Ntebutse ahere kuri izo ngizo ayoborera umubyeyi uko bikwiye, amutegekera uko bikwiye. Bavandimwe, nshuti z'umuryango wa Gasegege, mwadutabaye none, twongeye kubashimira, tuzabahoza ku mutima. Murakoze, mukomeze mugira ibihe byiza, amahoro y'Imana. Arakoze cyane. Hanyuma turimo turagana ku musozo, turagira ngo twongere tubashimire mwebwe mwese twabanye, abakuru n'abatoya, abayobozi bacu, abashumba, abakristo bose muri rusange, inshuti zacu aho muri hose, abo turi kumwe ku murongo wa YouTube, badukurikirana bari hirya no hino, mwese turabashimiye kubwo kubana natwe muri uyu muhango wo kongera kuzirikana umuvandimwe wacu bwa nyuma. Hanyuma muri aka kanya, nkuko mubizi, twari tumaze iminsi tugandaye kubw'impamvu zo kubura murumuna wacu. Imana yari yaramutanze bose, avukira muri kominote y'Abanyamurenge, precisement Imana imutunganya umuryango w'Abasegege. Uyu munsi rero turagira ngo tubabwire imiryango yacu y'Abanyamurenge iteraniye aha ko bose Imana yamuhamagaye, yagiye mu bwami bwo mu ijuru. Uyu munsi ntabwo tukimufite, ntakibarizwa hano ku isi y'abazima, ahubwo yaratabarutse. Ubwo rero twari tugize iminsi irenga 1 turi ku kigandaro ciwe. Uyu munsi rero tukaba dusoje cyangwa se dukuye ikigandaro ku mugaragaro, twahangura abantu bakaja mu mirimo yabo ya buri munsi. Abari barahagaritse imirimo, bari barahagaritse gahunda zitandukanye izo tubamwo za buri munsi, mwakomeza mukaja mu mirimo, mukaja muri gahunda zitandukanye nkuko ubuzima budutegeka hano. Ariko nanone turacari hariya, turacakeneye mwebwe, turacakeneye abadusura, turacakeneye abatuvugisha, turacakeneye abayobozi baza kudufasha bakadusengera, bakatuvugisha mu buryo butandukanye. Nanone mwakomeza mukagera mu rugo, ariko nanone duhagaritse ikiriyo ku mugaragaro kugira ngo abantu baje muri gahunda zitandukanye. Dusoza rero, sinzi niba chairman Ruranga akiri hano, ndagira ngo muhamagare atambuke hano adusoreze uyu muhango, aza no kutugezaho soda umuryango wateguye kugira ngo tuyisangire muri uyu munsi. Mwihangane rwose ntihagire abataha kugira ngo tuze gusangira soda. Ngo umuryango w'Abasegege ntimutahe ngo